Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Deputy Commissioner jong Keribhoy District ka kong RM Kurba. Haka artarik ubanay naitung arajar arpuay kala pentip bana kaliang jong ki Bor District harengkat ka jinge trailang bat katanat ka kot ka khia kila pen klan shushu ban le ya ka rapid antigen test nagabenta kito ki bala sya akta nagajing pangklam COVID-19 ha kishnong bapher ki badon ha ka tem ribhoy kanang bandubla ban yakun persya ya ka nagajing pang habaya keren bat ka Batesi TV ka Deputy Commissioner kalayatho bahaki ni ki khandiat sngi ka jingdon jong ki bre ki bala syakta na ka klam COVID-19 Haribhoy District kalakeu Khambun bat day halor ka ni ka nongrim bala penjor ya ka jingle test haman la kishnong ki bahab hagi South li ki CNRD block kata hajirang ha omsning ha omling bat kumjuru habhoy rembong Kajingkiu jangki niki cases hari boy kalong namar bangilan penklan ya ke testing ha ke district Berakaway. Kini kalau jah hadin bangilai shong meeting but kat baru kai kini ki blog haba na kalian di blog kila arrange kia ki CCMD ban one shong meeting lang. Ting dah ke Google meeting ngila shong mat baru kisnong tang balong ngimyo 100% na po umling umsning bajirang niyo komba 40 headman each naka niki bilang mereka dan dari spa mo te ke network issue pada gawe ini kami yo ban yo 100% lagi kabang yo bon ban niki BC ke long na po boy rembang blok naka sispa kat wingot ke rambas no long ki BC ni yo sispa ngot ki join ini ha tu pas ni ban long meeting so kalau simple ha kan ni nama ba Niyo ban batay balay mo dan kamen net testing and kinik CCMT ki la shimkia ya gani but ki layarap ini ha gani ko balay ban pensyur bat pen snoto ya di pai ba balay ni dan kamen kinik testing kuma pia tepi kala long community spread minta but she sem la dan case hano nogosna ka jingpur state jong kan ka khnyang kalong hadu kata bangi dan kamen net testing Khambun di way ubrio bayo positif ni hap test hadu lai pungot mo tena ta kadau ni dan kam kajian telang jenis no but dia kan ni kilale bagi actively ki CCMT provide by rap yang ni but ni kermen ba da kan kajian telang nila ban yo jingken baro kini ki brio ki bayo ini yang jimpang mdai kan tiang mo ni pensulaki wat ya tiang nama claim let testing te kumno hingin tip nei telada ngitip no niyo ban sumar no te kan pendunai kan eka jengklat jengki brio jengi hari boy kumbang ngilap hi haduk kini ki last mandro ni ke jengki kala alam panat hapok ri boy ke jengklat ki brio teng kedan sautli case santli case ki bangklat kan ni ru kadi namar ba ki man chikmat balek testing te ngintip hiru te bon ki wan haduk long last stage ki wan rak syapo hospital te dan ki bakla no halenti te nim ko aban poi sila kata ngila ban penting ya kan ngila ban ya rak pai ba kan ni tabangi dan kam ngajeng trelang ka jongpi te wat ya ti mangi baro ngila le testing man ka pot kenapa ngin smotu ke ngiyo an em ya kan ni kan jeng pang kam tam hangi ngiyalik kenduk ki pai ba sirum seneng how do we survive ya kan ni kading namal bangi penklan ya ka testing yala dia shimen kenang ba lada de ba ni dan kono sign temat ni la di de tidak wai ma dan yang la ida ka ba ko ta ka wei ru kalang ba ni babun hi hang ni ki ni la yo e ka vaccine berarti ki dos tu sung ila kham ya da kala khlan ka to ka ji ya da tinga hang kan ru ni pensiun mo ya ki pai ba ba kan ni ka vaccine kanong sisya ka ba trekam ba kawai nak kijing ada ki pai ba bila anyo kalau tak bakin kita bandek syaka kita kan yo ikut vaksin kenapa yo ikut jing ada ka ba ada kalau ada 4 la ban shim ya vaksin dia ada kisah biang kisah kita semua balik bandek ke testing hub apa nak kena ko ko kisah biang kisah kerpat iki ba what's not ikana ham saya buat ke high court kalah syah minta kompetitif kalah ke
kalau Aisyah bangi orang mangiru mo ki disease ba ki brio ki dan kam sya vaccinate mo kata ka order jong high court ka orang kan baka sya kalau important ban vaccinate nama ba ka kelam dan nak kata ko balada kitu ki brio ki badan bukan badan kali pai ba ki de ban wa igato vaccinated not vaccinated ban pen kan ka man ka de jong brio ka brio ki kwa ban le shong kali jong ki brio la vaccinated na ki kwa ban le shong kali jong not vaccinated ki kwa le thian adukan jong brio la vaccinated not vaccinated de kata ka long choice jong ki ka jing man jong ki dan re ni kum ki long punya Shinong long punya district ting ikan tu ye ki namda jing ha jong ki shimet ki perkhat bah namar ba tanawan ko umsau ingin kin no ye no ni la tre de ni tip ke e ka banja dengan kentu ki pai ba no ro nam sam sam semua bahagian corporate ba ni mo corporate ki doktor isen e gai ki doktor kila exhausted de la da pim ya corporate ma ki njai ye ki no de semua bahagian nama pun bau mungkin last no kejimdan ki ke sarkar government of India kalau page layan no kan I think vaksin ka Aisyah ni ki doktor de la da ni vaksin kam de ka ba hishania ka bala approve ka biang de kum no kan Aisyah ki doktor di badan tahu sitro ni pai ba ha po ri hoi ni dan lai la mre ki doktor ki dan tahu ha po san ko ma po ri hoi de la da jari ki doktor kimat ke sarkar kan le ni pai ba ni le chen de la da ka sarkar kala shania ban ai ha ki doktor kinong sumari ni semua bahaban wajak mat hak buron ye ki beri nama ba kajing presiden kajing ki bat me bat sni kin la syong tu covid buat kin yo mi isu hadu new trust ni kin la mi na covid buat ro kin hak syong san new trust ni hak quarantine ti kan ni ki ri ki beri ki de pat la da ni snow para beri ti han ni ka po mi de ban perkhat yang ki medical team jemiru bakin mulong exhaust de nga ai ko boleh ko kipai ba ki balawan syakmat akari boy district boleh sih aja mo ko boleh ki CCMT CCMC bayar rap yang ni ya ki tim ki jong ba